برای خو بدن دیاربکر تماشاوان هجا لدیاربکر جبو زاروکن کو او ماده تریاکه بکارتینن جبو کو او جناو زکا کو کولانان در بکوین جبو کو کار خباتن ایکو خراب دکن یعنی جی ام بجن درفته وان تننه کو بچن تاسیسه کی بچن سپوره کی هر وها مدیریتا یا ورزش و یا جوانا تاسیسه که گله کی مزن وکرن لکودره لدیاربکر نها مباري خو بدن لدياربكر حواله من احمد يوكش لقال منه لبشويجي هروا حوزه يا افي هياكو ملفانيه جنج خورت ما ويا دياربكر نها الودرنا احمد روش باش نها مدري وقت بجن ين جوان ويا ورزيشي محمد دمج اللي قال تيه وف خباتك قالك جرينجا جبو جنجا جبو خورتا لدياربكر كون شيش مره بجن روش باش حسین اکر نهال در دور دیاربکر برفگل ناو باجر مجو دومان ہے لیبل زاروکین دیاربکر دناو آوا گرم دا ده حوزا دا هینی سومبریات بن او پرورده بینن یعنی حکومت گلک قیمت ده جوان او زاروکین حرمه جبر چه زاروکین حرمه مخابن دناو پفچونا دا جیانا خوش دستان bomba تاکیان جیانا خوش دستان دناف تشتی خراب دمان لکوچا دابون لیبل حکومت جوان را تاسیسن گلک مزر چیتکن kompleks de her deli linavçeya linavenda komplekse spore vedibin jiberwiji ev kompleksa nuvebiye emji lüene ve komplekse da ne bitene havuzun sahayin futboli hane eyvanen basket voleybol yani salı 20,000 kez karın ve tesisi perverde bibinin emji nahal ve tesine edhozun bırak hak mermanımın Mehmet demek nişan vede nahamuji direnin zaruken Diyarbakır dinav ava germ da perverdeyi dibinin yani o somberiya indi ben van zaruken ezbaverem hatta şen sal şunda belki tima netavide cibe girin jiberçi zaruki Diyarbakır jave perheskin jispore perheskin jiberüji van hizmet hatne vekre juana evji hafte roje her roşten vera o her va perverde dibinin mamose vanji yani balikariya vanji perverde bölün. Nahaji meyvaneme müdürü spor o civani Diyarbakır Muhammed Demir heye bixeyratın ser xeyre ve tesisave. Sağ ol. Kudeş terazi bi unji bixeyratın ser çavara atın. Tesisame gelek bölge meraji bira bixeyr beji Diyarbakır aji bira bixeyr be inşallah. Tesisame inşallah maha Kasım da ket faaliyeti. Hatta noha hema haft rojaji zaroke me gence me telver eğitim edibinin inşallah ve eğitim ama devam bikin amaca ve eğitim ama xwedece hükümeta me devleta me razı be amaca hükümeta me jive memleketi mera gelek hizmet edikin İca em duxazin ki tev gence me verin liver eğitimi bibinin de spor tesisime eğitimi bibinin kijan gence me Kijan yetenekli gencime eyemiz davet dikin livir hoceme eğitmenime tev vazarokeme u gencime eğitim edivanam. İca tesis hemen 24 saat aji vekri. Yani em 24 saat aji emkanın zaroke Diyarbakır emkanın eğitimi bidun var. Elhamdülillah çok şükür imkana meciyeyi devlet ama hükümet ama pır hizmet edik jive memleketi mera ica jive tesisa jiviya daha mestir jiviya daha mezin tesis inşallah likaya pınar böşüz evleri jive çebe hatta saliki did ve çağa inşallah emelve dereci röportaj gibi kın چند زارو کو لیسانس کردن جوه؟ ولی حتی نوا 6000 زارو که ما تب لیسانس دینه دورا 10,000 زارو که ما جی فعال سپورجینن فعال çok şükür elhamdülillah em duhazin ki genceme verin liver imkana devleti baverde bin çünkü eğer va genceme verin liver spor bikin eğitimi bikin ji terör dur dikevin
ji uyuşturucu dur dikevin, ji iş her tişki dur dikevin elhamdülillah. Gaya me jî em dixwazin zarokê Diyarbekir, gencê Diyarbekir werin li vir eğitimi bibînin, başarı elde bikin, hem li okula xwe başarı elde bikin ya hem jî ber sporê elde bikin. Gaya me hem gaya hikûmeta me hem gaya devleta me wê hem jî devlet vê göreve daîm me demek ki li zarokê Diyarbekir'a zarokê vê bölgeyle hizmet bikin. Elhamdülillah devlet tesis şey dikin em jî hizmet dikin elhamdülillah. Heta nûwa îşê me pir xweş diçe zarokê me tên li vir heft roja ba xwecê me eğitim dibînin ve zarokê me sağlıklı wek sağlıklı bir şekilde diçe mala xwe. Elhamdülillah heta nûwa sıkıntıya me tune. Çem branşada spor dikin zarokên Diyarbekir? Zarokê Diyarbekir î sal 27 branşada em spor dikin bi okullara. Yani tev okula me katmışı ev kirine, spor kirine. 27 branşada inşallah em spora xwe devam dikin inşallah. Evet. Şanseki mezne ji bu zarokan. Komji zane ko vakti av digotin Diyarbekir ji bu henkayı bu. Diyarbekir havina pır germe jberi em ji bu henkayı diketin ava naha ji ana zarok zivistanê ji bu perwerdeyê dikemin ava. Evet. Şimdi havini havza mena vekriyeyi. Li Seyran Tepe tesisime de havuz jiviya mestir em dibêjin açık olimpik havuz. İca havini sala çûnê havini da 3000 zarokê me hat li derê aşinê alimîn. 3000 zarokê men. Zivistanê jî elhamdülillah devlet ve tesisa ji bera çêkirî zivistanê jî tedî ana te gavadinî goya mijû dumanı berfı ama zarokê me nava ava gerb da eğitim edibîn aşinê dikin. Yani çok şükür vakti em zarok bûn men havînê em diçûn ew gola îca em li derê pir hevalê me jî xeniqin. Çû rahmet kirin ana elhamdülillah zarokê me tên li vir ba xwecê me ba eğitmenê me kesinlikle güvenli bir şekilde işte eğitim hakkı dibini çok şükür sıkıntı tüney. Havînê jî inşallah Seyran Tepe spor tesisiyeme de açık havza me zarokê me îca tê li wê derê. Yani zarokê me inşallah ev ve eğitim hakkı devam bikin elhamdülillah. Brez Mehmet karı kan nişane me de cat ve tesisiyet bidin asandan xayne havuzê çeye mesela vira. Vira evriya ev yarı olimpik kapalı havuzu ortalama 25 metre derece avini 12 metre niviji bervaviyi kurbun avici 2 metre 35 santimetre. Ya yarı olimpik havuzu lever genceme sporcu olarak yani yüzme sporcusu olarak evdivin, perverde edibin. İcalvra hoca mehenin, eğitmeni mehenin, can kurtaran mehenin, zarok aile me zarok yokutinin lever hem zarok yoku evdikin, serdikin, hem jî livra kijan hoca me çava eğitim edibini, tabi çava hoş edibini elhamdülillah çok şükür. İşte tesisiyeme jî pir temize, hijyenik, yani em dixwazin ki Diyarbekir teb zarok yokubin liver aşine بعلمن çünkü zarok her sal zarok emel golada le havzada daxanıkın ama liver kesinlikle pür güvenliği işte bize hocam tev digerin tev kontrol dikin elhamdülillah çok şükür hatta nuva sıkıntı nedin. Zor spas Brez Mehmet demir Hüseynek adxozum em zarok aracı xeberdin ha zarok aşine dikin de havze dane navete çiyet çitki nave min lorine em hatinde bir avjen dikin pür başe ava av germe sare derve pır sare avji pır germe u pır kefame hat em devleta ez pır spas dikim ava viçi kotmazım bi ez mezin bibim minama musemin ez ilever biçugam mezedikim paşa serkeftin işlere navete çiye hoş av çavane nave min grave av pır germe pır başe ez mamustemin pır başe yine sonberiya bu bu me bele Hüseyneker her vaha zaruk Diyarbekir kovunji direne
سومبریا هند بن پرورده دبینن و از باورم حتی چند ساله وان زارو که امازم بن و د تیم نتوی دجی جی بگیرن سینکر على طاوة والله أحمد قد شونات هذا ما من الميكروفون ومن الكاميرا من قد كابس سكنة من رجلي خوشوي بأجي كتمة وياه من ملافاني بكنا بس خوشياتك كم جبو بيجري داري مالا طاوة بيت ما شافنا جهر وها لديار بكر تسكب بفرنجية كوكس يقول لديار بكرن يعني بلاشه بپره و کارن بشتاره وقت بیشتر بکوین وان تاسیسا وقت بیش ملوانی بکنه تنه جو ملوانی گلک جور به جور هر وها کورشیل و دره هنه توک وانا بپره نه کسی کل دیار بکر در دورا دیار بکر و کارن